RS Traders Thadai Solution Pro Volleyball League round ni na match thum na kan han entlang le thei tur hi awan nei thak hle ni March ni som ni pakua Anastasia Electric Veng le Tuichangral anonin tum don ania RS Traders Pro Volleyball League round ni na khelzo ani dona hun nakal chhota duak maya en lo tam takin lo nei mai the then khat chuan awiyom view don ani engpon ni se heng te hi YouTube lama te kan la ron dang atin replay tur engemaw zat ala omboka stiang chuan LPS lama in lo chang thin don nia sani som paruk champion Anastasia in an bultran na khan TNT machonin beisai an phalowa Tuichangral laka hian an din mun an siam thatayang em ti chu hunin a ron hril don ani tuna tanga hun reilo te heng kan hre chho thei tura ngai taila Anastasia te hi karma sajik top ni zan khan league round masabera set khat mala lovin TNT laka khan an tloma Tuichangral laka hian point thum lo chu an mo hle don ani zainan che danin an thlen chin tur hi haril thui hle don ani aizol pon atanga pro volleyball khel masaber Tuichangral hian kar kaltain rin ni zan khan an ma niang boka team thar tur tlang not an machona championship khel meka in khel mu nom le bo ruak sang ber kan ti thei hial o me kham zan khan dur tlang not kha T0 in an chak ta thova tiang chuan an ni Tuichangral hian point an la mulawani Tuichangral hian an khel masak bera khan van nei na tran pui lo ni nan in sia a om view mai set ni na khan voi som pathum ngot mai dius chung in voi khat chia ti dika thlang mai thei tur kha nge ni an tlang chho thei talova an khongai thla khop mai amaro chu an khel dan kha an rin ain an ni pok han an ti thavea an thleng sanga chu chuan tumru na le malam bei seina po nei tir hle ni na langa ti chuan aizol pon club hian in team dang el phaturin theina tak an neim ti chu zanina hian fein om don ta ni an khel voi khatna khan step pon atanga an laklu sivendra chuan point som thum pariat ngot maya muwa voi som ni pakhat ati sual thunga mi malina langsar hle mai mizo player no pang bei seom tak an chora an ni hian pro volleyball riat la lo hosana la lompuya durtlang non ma lo nei lovin point riat ani hena thok chuka febian la lung ne male PC la ruat moya te ero point an huai nan pai kha tam jok la thunga tiang chuan saina hian eng tin ngan ron che le don ti kha mi pui ta mu chak ani eng poni sela Anastasia in ton fiat nei tha player an nga zok ma se voi khat ve fe an khel to atangin rinan kai zo big chia lova mar chu zaina hian an din hun eng tin nge ron siam thatan tum don hunin ril chho don ani zanina in khel tur kan mu tur te hi kan huang hian jersey sen ke korbul pol ron ha tur te hi Tuichangral volleyball club te an ni dona jersey eng ke korbul eng ron ha tur te hi Anastasia volleyball club electric veng te an ni dona ni an first referee hi kan international referee Romeo Singh ni in kan second referee hi laldu omanam te hani ve thung dona ni in khel khan tran tak to dona zanin chu aven pui zan te khani boka hol chung mi pui en tu po tlem chuan zandang ain kan thanem lo deuh hlek em ni o ti theya maro chu in khom bang te kha ron kal zelul hela hian thutna nuam tak mai mun thol zau nuam tak mai la omani engma ticket man po ngai lovin a free na la en theya hol chung bo ro khi chu dang dai maya chuwang chuan amuna en turin in lamah min lo thlir tu te kan han som chu ni hall indoor stadium te dewa khel te chunila kan khat mup tho emonia nga hall hi alian viau chung po hian pui hi zanina po hian la tam tak thawan ni azan khatna tangin mi pui handlim hal mur maya pro volleyball league hi a lo tlin na hazan khatna tang kan munghal pang mai ni Anastasia volleyball club te to san chaka service an thanga chante ya a service zone ani Anastasia volleyball club atangin service tour te hi Anastasia lamania
chuan le lamah hian jersey amalam pau amalam onge sen le pol pol chiat mai bel tat mai hei hi ni hi Tuichangral an nia Shivendra ron bel tat mai an khel masaka po kan hmua point am hunem viawa amaro chu a point pai po atam viau meya expensive angreng hle meya zanina hian engi andon kan clear le don ni chantea Fabiana Densanga Anastasia tan point ron mulea kumdanga kan hmu to thin angin Densanga hi TNT player poimo takmai hania tun pro league a hian Anastasia lamin an lei saka chuwang chuan Anastasia volleyball club a hian ron khela engi andon mi puimit po fu hle angle an ba in ring thul te em abel le that mai Shivendra hena bel maya 3 love chantea Fabiana Tuichangral in an huveta 1-3 hania Jemha mangai thanga setter Atul abel vele tat mai kan state pawn player nei ve ten nia kan state pawn player ten level kluk maya riana an taksa la lung thalo deuh nge ni ala tir em maya an zian la chu tak lo te pon yang den sanga hale la dika apuya bola thlen phia chantea placing a fingering fault lawmawm tlat mai ni choi an nge ne choi fu chi lo ni kha 4-2 Devita Kanta awatha em kha chu Shivendra aziaron chu tran don em ni kang kapap mai le konfi takin apuya Tuichangral volleyball club tan 3-4 out lat mai out fel fai kat mai lua ron Tuichangral lam hi aizol khopon te an nia thingtlang khua hun thang atanga in lor khom te an nia helaya base mumal chi po nei lovin an training na thleng hian fi choi ngai vek mai khania sum sen po an ni tai chun hau tak le zual hle maya aizol khochung atanga ron tel te a hian an hau taka chuwang chuan ngai sak thei kanom chuanin ngai sak le zual te po hian phu hle mai ka ti adi khop mai poimo takani chu Densanga amri le tor mai fingering fault lawmawm le tlat mai 5-5 fani ta tlat mai anon ni wa chho tlat mai Tuichangral lamin Tuichangral lambo ro ka kang chho dona ang khop mai Fabiana Densanga den na le tlat Shivendra Azia chu tran ta zeu anu hup zola tlat aba bo thate rengem ram ngaya Densanga first ball le swal tlat mai
ram ngay service an lutuk nge ni den sang upon ni se ti sual chang kha om ve thei tlat ram ngay hi kan referee tun pro li katana kan referee lal muan puyanau kha ani ve thung ani ni hi chante a awan hup lut tha em ball set a duang ani lava ball lut lek lek a ma ro chu han ban shama a hoi lut that lat chante a hoi lut that lat lua 7-all Shivendra aba thatinem atulina singalina block lut zo lo tlat mai tikhan technical timeout ma sa zo kan manglok don kan le leng hal don ni RS Traders Theih Solution Zara GPS tracking system chuan kan ram ron thleng ve troi mai le nei thinglung khonga ilir thei lian chiamo car amo bike amo scooty amo a thlen chin thlenga I mobile phone a ithlir zui theinan he device hi mantlom te ni lo mang ve ngeng che RS Traders Theih Solution hian an pui thei che ni ilir thei thlen chin mai ani lova atlan chak zong kong laka adin na zong nen lam a mu thei I phone atang khan ti chun min an lo ru ni pon I mobile phone atang khan engine kha I block mi theia ti chuan I unblock ani ma chuan atinun thei to lo renga tin a thlen chin kha a map nen zong a route map nen khan a ron tar lang vek thei ni chu tiang chu cheng sang sari le zangaman chawnia installation kha a free nan ti sak thei bok ani wa han that chiap em man nge chi ni motor nei tan chuan placinga ram ngai an lolanin ring thul tlat mai an vati ho ve kha chu Shivendra ball turniom takani spiker vek ni ma sela bola ka na ngai sia votura in rin vek chuan ball la tura nom law atla fo reng ani atul apuya man them apuya atladik chat hle mai box ya tok tiu teu khop mai kha chu le lam khana out don monti hial mai thema se out there silo Hosana ti zelino lang le tlat to out tlat mai atul out fel fai khop mai kha chu out lua mai ti vak ngai na om lawa out ani top mai kha chu pi chang point ni nan lead tapot maya first set ania zandang ang bokin best of 5 set a khel tur ani outlet tlat mai tipia Anastasia lampang 11-8 ani Masana tar sual pal lo ni a service swal ringot mai abahan ho ve kha chu ho le tak mai hetilaya atin hi mun lai mai ola khatilai si tlat mai kha chantea abat khathinem Shivendra Siva tegati nikuma khan larlu tuka kan Shiva reng mai khania kuma hian Shiva hi tournament khel lak lo nei vain ron kal thei lawa Mizoram hi anon se ve reng ani Anbel bel tat mai 13-9 Tuichangral lampoi na kal zela Jema Islungdar khulai lung le biate vel chu an aw na sa omang e o ri hum nge yang le apuya den sang hai bola oma bola lut deuh le ka set Shivendra bok abahan khathinem o a block lut zo lo tlat mai Anastasia lamin time out an kola avoi khatnan ngan chol lok anga kan let le hal don RS Traders Theih Solution and
in a GPS tracking system an tuna an neih mek ni china kan ron soi tak kha sim card mang ha ani ve a kha kum khat dai turin cheng sang khat vela recharge ser ho angai ve thina ni ti te kha han soi ta mai la a tho me hetiang GPS motor tracking system kan ram chu nge duanga man thei tur RS Traders theih solution ten an ron chop chuak hi awan nei thlak tak zeta ilom hang tangkai ve don nia ha chu phak ngai na ta lo a trana bana em poi nine thlau so ta hle mai 15-9 nani tatlat maya point ruk ngot main Tuichangral in heu ava poi ve kha chu service wall tlat mai 10-15 service chu loss lo hrim mangai ni out tlat mai ha chu fel fai takina out ani Sivendra avo out lo mai ala dik tlat Sivendra avonon le out lo chia tlat mai atla dik tlat ani vuak na lamah thak dai mai Sivendra an van la lo chiang te reng em 16-11 ania technical time out hunung zo kan hmang le lok don ani Mizoram security surveillance bungro zorna mun pui RS Traders theih solution a hian security bungro rang lei turan nei CCTV man tlom ber tanga to ber thleng lei turan colony video door phone te wifi camera te poisa chhiana khola lem le tak riat thei ngal na te pon nei ania bungro lei tu te tan thlonin installation an ti sak thei kum khat chung a thlon liao in after sale service an pe bokani in khom pui ni khole pui pun ni khwa man tur a thlona angani ho tur kha walkie talkie an kol rengatin azuar du tan po angani wholesale in an pe thei boka aizol pon lama tanga do tu te po aizol nen are ta dang lam chuang lo aizol pon atanga dor tu te tan po are ta dang lam chuang lo lai tak te kha amut na ni are ta dang lam chuang lo ka han ti kha service charge eng ma chuang lo kha tak kha lut na lai ani lua nedan khoi tlat mai Fabian ate 12-16 point lemin akar azim chho theta heta tak hian senior player le junior deuh kha an hiat chho du khop maya vahan kha em kha chu Sivendra vahan pui em tho tha thei khop mai zanin chu puitlat ati sual tam lo voi thum vel ro chu ati belati sual ramon ti zau zawa atul ave tung aron chet an don ni na lang atula block chung atangin an chuk dum mia mai sia Atul Kumar Singh ani hi an duang bolan mu chuan pui tak an ni den sanga placing chateu khop mai an lala diklat maya netaron bel phei an lo ring thul an lo che buai tlat ring thul pon ni lo avana em kha chus apul tu Sivendra mai floating in tihla ni 18-14 ram ngaya point li in thawa point li chho de ngat ngata an lala diklat mai yo an net an lo fall to ni mo
lâu khơi net hian beng tel thina han junior na hi alelang deuh leka tuichang lamah hian junior player anoma te min an junior na alanga block pa net han beng tel deuh zeu tekha ala thina kha oi ani der silawa chantia van chan chaem tileta out tamaro chun lo khoi tlat mai Shivendra lo khoi zau tlat ani an hup lut zau meu lo chu ni e lo khoi zau tlat ani an mi ta chak mang o an ron replay le khan ke ni chu kan mu thiam ve so mai ka ti ke en chan te hingai bol via kha a chak si hiu nge ni lo ba complain de wan ne yellow card petlat mai yellow card Tuichangral laminan mutlat mai a delay wang te pon ni mai thaya nia time delay ani mela out lo mai atula po atul hei thei lo deuh riau mai hai point an mu le tlat hi maro chu 2015 first set chawani kan soi tong khan best of 5 set a khel tur ania chen Anastasia volleyball club ten time out an kola an chol lokang kanon let leng hal don R15 V3 he cheng noi khat sing thum sang khat som sari pani man ania VVA technology thuam ania hetiang bike man tlom VVA technology thuam hi avoi khat omna ni anti hial mai VVA technology om je chu bike chak tak mai kan han khala RPM sang theng ber kan han tlan tir nuwa khan a chuai ta roi roi thina a zolo deu wang khan khata tak khan VVA technology amana wang khan chuai lovin chakle zual tur khan kha khana pui thei ta ni chu pui hle ni tin CC hi 155 ania R15 chok masai chak jok tura duan ania tiang chuan nakina kan soi zelang R15 V3 hi atha chung chuang bang liam chia chia ai mai bang liam chia khating kha om le zau chi an lo block ma chun block perlet mai Anastasia laminan time out call an hlot lin puya 16-20 ni in point khatanon hu bela atul service don mek ani ni hi vei khor ni tlat maya awahan pui ve kha chu Hosana ani tlat mai ani Hosana anti zelang junior player ale ni chungpon ti khop phian nia aturu to mai nia lar a hle ni an khel ma sak po khan mo ma ba khi eng phet takani hala apuya an block out tlat mai zuang sang ma jumping avan thate reng 22 kai da tlat mai Tuichangral lamin set point mai ta hle mai ngai to khop mai Tuichangral jersey hi kan hunga TP tin ziaka ani hi tuna kan organizing committee member ami Miss TP in sponsor ni awahan tha em o ha zet chu Atul Kumar Singh aron set thakop mai kha Erin Chana puye sen la kai na lo tro kha chu achak lu tu Chantea Shivendra placing lat Den Sanga avo thalu tok den sanga deng na dop ve Anastasia lam point kal chovelia 18 point li ani le ta atir tang khan point li Ani in deuh. thau deuh char chang kal chho chang sun point ngai na nan in thau zeu chang oma re ngai lowa hala avana em kha chu Shivendra luan la dik zo lo tlat mai 23 23 kai da tlat mai kai ta vung mai Tuichangral ten mangai thanga jema bel tlat mai 24 set point Tuichangral set point an muta vung mai le first set ania
first set a chuan Tuichangral in set point an huta tlat mai set placing point hi chu dang tlat ani out chiang ngang mai have out tlat mai ha chu fel fai takin out tlat out ani top mai electric veng lam point som pakuan ron kai chho velea boy khati sual zeu chuan Tuichangral lampang in set an langal don apuya la chana an la chan tlat khale an la dik tlat mai atula abahan apui em kha chu atula awan bonathin dep em backward tangpon ri thapop zel mai sia all zau zuya point li omle tanin kara point li hi ni deu rang maya kha chung hai na hom thalo atula pon la ngai na thalo ni hala per na samai ole Tuichangral lamin set khatan la tatlat mai aizol khopona changaron telom chun Tuichangral hian an khel masak berpo khan mi makti khopin an ron khel thatlat maya amai ro chu an chak zo talo kha ania ole zanin a hian an chak theidonem point an mu ve theidonem tuna Anastasia electric veng le Tuichangral te point la mulo ve ven nia zain a hian point muzok an om nge anga ni RS Traders Harai Solution Pro Volleyball League 2018 kan lo let ta a Tuichangral Volleyball Club te le Anastasia Volleyball Club te in khel kan thir me kania first set an zo chi a Tuichangral Volleyball Club 25-20 in set an la a tuna hen second set kan clear sun zom don mek ani hale an va hup tha emo den sanga an hup kat mai Shivendra vuak soisel tur vaka omlo an block tha ani top mai Devita bel kat mai Devita aba uyo mem apuya Tuichangral Volleyball Club ta na service vele thung don 1-1 an bahan block nal em kha chu lo changran mai sia blocker panin tlang lo chiang hle mai apuya 2-1 Tuichangral lampang an li le tat abel khang lang mai abahan uyom ve kha chu 2-2 service and loss swal ve chok kat mai ve substitution an siama Devita ron chua ka sena senior setter ron lut ve thunga game ron thak danglam theidon em sena hian Shivendra vuak kha chu a per thui ta deu chan man a haranyang e han that te reng nen ball try thae hoarding pahni ngot men an zuan khum phei thui maya an chan tai ta chong lo ni Fabian Atul high ball abahan pui ve kha straight chu in block chunga man pui thin em dan sanga an bahan hup thatha tereng em kha chu atla top ma an ring man lo ni kha in ring man meu lo chu ni beretero dan sanga 4-3 khale dan sangan lo latlat mai chantea boleta an la lo chan tlat mai chantea a defensive one pm an defense kha aro puilo tu yo kha chu awan chenai nai ve a chu chetlat
ten sanga service ngat ngat maya Shivendra vuộc ăn là thầy riếu mày khai kha zong nó bùi về out low rồi khôi niang cái second refrain out low hello tít tắt khôi lâu ra rồi out lâu anh thì box gì tu out low niang anh block out tlat mày Shivendra block turin blocker pani anom renga mangai thanga hian ball hi hansem deuta se spiker thadang te hian free ball hi an vo thei mai long mo o ti te kalo ngai to chante a an van block let khanal em tlatop mai rang khop mày zuang sang ve tho mai sian blocker tele lam ram ngaya Tuichangral lam tang chau via wa six all ani tatlat mai khale Shivendra atile ta all some via mai attack line a vo thale tlat mai Tuichangral lam an pong le zok tatlat mai chiang le fe mai tlat mai a kha chu all zau malom kalai khamo mukar mai si fingering fold Lua, ingat tinggi second ball setter anom dun renga alau chu ni 8-6 ani technical timeout kan manglok don kanon let leng halang PVL technology hathuam PVL technology omzian china kan soitoa R15 V3 he Yamaha in sports bike ane zinga me R1M design copy siamania R1M hichu amanthen turu khopa superbike ania nuai somhile paruk manzet mane mizoram anga phejun zorchi ponlo chu tiang design turu ngani race bike tak set mai chuni anga sanom mitena anchung nmm chumi design anga siam chuni he tuna hian mizorama Yamaha helaya Thansang and Sons auto division tenan ron chop chuak ta cheng noi khat sing thum sang khat somsari pani manchawania bike man tlom nal boxi chak boxi tha boxi tiang technology thuam ni siang tin nge ni tiang yen anron ti thei ten tiani slipper clutch antia bike khoi thang le khatiang thia chon in chiang ve winari no mani chu tiang anga thuam chu an lani le ta la chu tiang chu tuna hian an bu khoi hoi maya tuna phei chuan in booking hian ti top ria nakin lokan hong lenga tuna hian zavel bor order omeka chu car le lamai chon ron thleng thoi turangai ni chu tiang bike nei chu zon char ngai ni chu ani mo a chuan nuam viau mai thei ni la chuan ve ngei chu ngai an le na khele mop to RS Traders Harai Solution Pro Volleyball League 2018 ani out lawmawm chante a ha vo out ma tlat kha chu ngoi te hi Tuichangral hian point thum tin an lead le tlat to ram ngaya 9-6 ni le tlat to mai atul atula ati thalut tu ka chu an block zo thot lo ani ka na em thina lo male Lua anti swal trap mai rotation this was tap thin out chia aman mo lu tu ka moni le na ang khop mai 10-7 whistlery nu hian service ngal tur ani chuang lava second song panga vel service na hun hi whistlery nu hian a omania an mo thak mi ala wani Shivendra
Atulatan hian du angin ball an siam photok lo ni electric van lam hian quay lút mà tlat mày net tabel tlat mai ati sual tam lo ve man zan khan voi som ni pak khat lut mai ati suala dilai zon voi som thum le pariat a hlot ling thunga substitution an siama sena hana chuak le a devita handa lut le a Anastasia lamin point ni in an lan ho fum ri a second set ani atul an la diklat mai Sivendra avo out lua mai Sivendra han lo khoi tlat an lo mai khoi ni mo mu mai der vok si khoi lo diklat mai ka khoi lo po han ti don sela ko va zel to mai sia zel mai sia hi lo khoi zel ni ngai don khamo mutlat zel mai sia mi ta chakro pui sia khai aban play signal em o kha chu first ball ron ko det khalo mang tangkai thiam khop mai devita chantea service vele thungdona 9-11 ania point ni ala omtlat mai ning kara apuya avo thavia va mar sun lo lam tlat placing placing chakhop maya Sivendra anam khazong amanding ma mani anem dana diklawani fingering kha Romeo hian theih em rot mani ichiar te vom phelom tiang dewani ton kha chu anin kara point khat che om apata em kha chu ane zel ble mai sei tur wang he mai a vot ri nala ni ki jema atul tivele thunga lo latlat mai atula wok le Sivendra placing tat avolo atula amnetabel avan ui don em netabel tlat mai vekhor hania atul kumar singh hi an soi ve me menga kapa hi vekhor ania ama mi mal takhian atan le nge yang le kapa chuan vekhor pui te hi tan thei khopa ani hi yo mai thanga service wal tlat mai Anastasia lamin time out an kola a service wala mo kati khan ni law ni mo point an law mu ni mo mudai mai point Chole ni loka. karomani Johnson Diesel Sales and Services case company could chuak lei na khole vibratory roller Fiat engine thiam na sang beratwam diesel hello chakbox si ani hian an nei rangani New Holland Fiat company siam tractor thaber ber ne lei na man ro chi rang an nei bok service le spare parts har satna omlo achan chu indiram siam indiram rem khom le indiram siam ten ni hlom wang khan hela hian har satna an nei lo ani spare parts indiram water pump siam chok ro company la le rentla kilos kar le grios cotton limited kut chok electric mang chi te diesel mang chi te le convert tu mang chi water pump chi rang an nei ni lo nei tu kun thok tu le tui choi e jong tu te ta na du than tu chikin an nei ani chantea sarfdona jema an bahan lat aho ang rangin khakhachu le netabel la ron return rang ngai mai electric vengin Devita Fabian junior player ani ma han senior claim in han khel tam deuh phaise chuan awa han na sadon te renge mo apuya 15-11 den sanga
Ngan chan man lau ti pia kha anai de izok si han planta se aban phazo ka ngem o ti te kalau ngai to ve mai maya 16-11 ani technical timeout kan mang le lokang Johnson Diesel Sales and Service says bung resort hi indir kuchok ve kan device papers le after sales service aboina omvela wani Griff's company kuchok le na call power dealer a model rang anaya huan sam na brush cutter po anei bok agriculture department bultumin subsidy in an pechok rang bokani Anastasia lamin substitution an siama nun fela haron luta lua hachuak ve thunga out tlat mai avana em kha chu nun fela haron luta point haron mua 13-17 ani yan in karan pot zim hlei thei lova Anastasia lamin ram ngaya point ron hule tlat mai tuichangral tan universal player thatak mai ni ram ngaya hi 18-13 Santian van hu kanal em Shivan Rom mulau nge monio engati nge moti luini Anastasia laminta maran kolli a kan cholle lockdown kanon net leng halang EcoSafe Mizoram RFL Plastics hi Bangladesh company siam ni in plastic thami asiam in chung bung ro item sang chuan siam ania EcoSafe Mizoram hi Mizoram state tana RFL plastic importer ania danang thlapin Bangladesh tangin bungruan laluta Mizoram chung district sang dealer te pe in Mizomi puitan mantlom te in Thailand red aitlom zokin RFL plastic bungro chi rang kan lo nei thei pat phata ani tunma chuan RFL plastic hi Assam state atangin kachar tang te khuan importer lian puipuin ama chung ho chuan an laluta chuan Mizoram anon thon lut le thina tunai chuan direct in anni hian EcoSafe hian anjula veta phai vai ho marwari sumdong ho inan thi khle maya har sanaten siam thina ni awathave fel fai thin khop mai yo tuichangral hian tun set thi an la le maidon awa angve ente ki 7 points substitution an siama Atul Kumar Singh an ha chol tir don nge ni Marcosa anon lu tira Marcosa hian game ron thak danglam thei don emin clear tiang ram ngaya khale avei wak ma kha po ala peledor ban chan thathi ne mo pia ala anin chua ball laklo tatlat duangin fingering an khoi film thalawan yang rile hal tuar mai sia 14-20 Thenangai Chantea and block thakop maya den sanga
Shiva Singh. Shivendra. Oh, Shivendra. Shiva Singh kan tile chin substitution an siama puyaral te ron luta tuichangral tan haram ngaya ha chuak vele thunga ni dikani ni kuma Shiva Singh an soi na samai sia o ani poron nga event khop pia ka team ten chakem ti te minon zo ta hei lo tang ve khop mai Kolkata lama tuna tournament a khela ron kal lei thei si lawa hari ana Bell club. Abela Abela ni rongot mai. 15-21 Point alain thau view ba. substitution an siam le dona apuya han la chuaka papuya han da lut vele thunga tuichangral lamin Marcos service vele thungdon avan moi em Avati sabe kha chu. pu mangai thanga avan pui em 22 a hun hle mai kha chu set point an nai le view to. Hosana kan tile ta. Ala dik club mai. da chan sham GB Ekha set avan al em. ala senior lo khop mai GB po hi a khel na man lok khania ma ro chu ma ron son chho khop mai fakom khop mai chantia 16-22 Fabian then sanga out Avo out. Lat. Phil fight lat outlet 23 an hule vung to mai tuichangral lampang hian puwan Nia chu chu lom. Tun set hin lak le mel riom mai. an tum Landa le na chuan. mai tro Zema serve try. Ho ang re yan ka chu. All zau ma mani ka. tum lo danin lo khoi po ani mana le han chan na tur ni o ma an rin an chang ani maya Ni mai. Avo out. lo outlet mai Oh, electric veng lampang ron pong cho ve zela. An ni ro pui thai don em. An le pel thai don em. David te hi fel reu khop mea cardinal khoira te telin rong bol na zau zok te nein aoma volleyball player ni boka khan chuang khop mai David te hi Har sa takin an rama thlen thai le. sham shame den sanga Oh, an la latlat mai. An la latlat mai. den sanga bok Oh. Shivendra. neu ve Set point an kai da tlat mai. Tuichangral lam. kai le vung to Is lungdar le biate lam. Chu kholai lungvel mo. are hum An re humang chu. humang. 24 set point 18 den sanga outlet lat mai tuichangral lamin second set pot 25-18 in an la fel file tatlat mai 2-0. 2-0 ania amaro chu best of 5 set a khel tur ani kan ti to kha veilote a third set kan clear chunjom le thuayanga RS Traders Tharai Solution Pro Volleyball League 2018 kan clear mek ani RS Traders Tharai Solution Pro Volleyball League 2018 alo let ta a tuichangral volleyball club tele Anastasia Volleyball Club te in khel kan clear ania abulut tanga clear lo kanom takin jersey eng ha te Anastasia Volleyball Club te ni in jersey apol le asenatial ron ha te hi tuichangral Volleyball Club te hania tuichangral Volleyball Club ten set ni lato in Anastasia Volleyball Club ten set an la velava third set kan clear chun zom don me kani fingering do thu sam lo le tlat mai
ni kum lamah te kan soi to thin ang khan fingering hi kan lo film khur lo rei to khop maya kan mizo player te hian a bulut tanga insiam that le kan ngai te kan han dinok noka film khur ngai khop mai fingering fold an ham nem thin khop maya uyam thin khop mai Devita 1-1 An lo khoi zeu mai apuya service le dona Tuichangral lampang hian straight in an la thei don em man chak thei don em ma Anastasia lampang hian straight a chak tir an tum big chu karing lava in tin ngen ron khel chwa don in clear tiang den sanga spot jump hi thakop maya den sanga net low fall tlat mai fabiana Anastasia lamin point an hule a milongai da mula den sanga TNT a khela phalo de uleke mo ti te kalau ngai to tin hamaro chut adam lova an first match po kharon khel thei lavania dam kor fa yang 3 Electric Van 2 Fabian Mabat to kem an in ring thu la ni kha alo all huau mai ka tai chu a hi anom throw mo kan te alo all le huai thin om throw si han an la si lo wa le huai thin Shivendra Pian hup thanol mai Anastasia Electric Van lampon pong zok ta tlat mai la tun tum chu lak ngai tum tlat tum ru khop mai den sanga out tlat mai an khoi ei lo tlat tu man lo khoi si lawa out top mai ni ram ngaya for all ace ace pop ma na poni lo dik chi kan ban soi rual tak kan rui nang tlat kan mo da nai nang thlap tlat ani chantea Shivanta ala kai tlat chasi em ala dikle hal han van ne em khai adik lo teu adik si chante khan ala man lo poni lo a au darin wang ala lo ani a lo dik si ya an la dik tlat mai Afwan bet ma thina holding ma thina Puromio ngai dan ni tlat lo thin kha tiang kha imu ve reng tero holding ma Puromio ham kha adik tlat rei lo te kha om man ni a cham tlat akuta a chuak nal lo tlat kha tak kha ngai thai lo thina ham le tor thin akhai zuang sual han khoi lo set hatu akhai tlat mai 6-all Lua Anastasia Volleyball Club tan Libro la dik tlat ya no la tlat kai lo tlat mai chantea ha vo kai lo tlat Tuichangral lam poina kal le ta sang zok le ta ak mai ya Tuichangral Anastasia tanangai se tanala si la va Shivendra tun set hin la lawani chuan tun match a top don si abel ta war pop mai
Tipia ni roal chho zak zaka anin kalsan lei thei lava Sivendra avana masan la diklat mai abelleta chantea an bahlim Anastasia electric veng lampang 8-7 na niya technical timeout kan hmang le lok dona rei don lo kan let le hal don ani NADP chuan Mizoram in mason na le changkan na kong azo theinan sector frang ten rual khai ta ma an lak theinan strategy le action plan nein chak takin man la mekani NADP chuan economy chak zo ka than tir tura thil thar chuati punte employment tam zok siam chuate ram sum din hunti changtlunte sum don na kong ti mason te mi puita na sarkar rong bol na lo that sok na tur kong ruam man le chak zok bot sai chu atumania kan ram economia mason na mitin thleng phak si ruam man na hi atum berani thathin dap ve tipia lo let le ta apuya lakai tlat apuya placing thakop maya maro chun lo la la kha chu anadeu hlekani kha Sivendra che thakop mai manin ni rual le ta Anastasia antanangai tlat anno intipal deuh nge ni lo se chu out chiang Hosana Tizelino iti karing renga avan toke kai chia tlat Sivendra poina mule tlat mai Tuichangral lam an phur riau to maya set ni an la to Anastasia lampang an state pon player tulan la chuaka an chol tir vang man chol tir rei ta khop maya chantea hale Sivendra avo ko ma thina la lo se chu tum pon out mai thai ni le an lo khoi kat mai phanga maya Sivendra hi avok na tur hi an she deu tan tlat maya avok na angle hi athak lo chuan an la to mei don ani back road lang Anastasia lampang hian volleyball hi thuak game ani hel mai ni lo apuya mai ni lo tun ma thei chuanin tribal thuakin aphak lo anti hil thin khania volleyball hi tutiang khoba thuak ngai chu ni game phakara le lampol bum dan ringot mai kan zong mai sia awa koi ve zema bel kut mai Devita Anastasia volleyball club tan luwale nun fela Anastasia electric veng lampang point asang zok tatlat mai set hin lo to tun set hin lak nge ngai lak lo chuan poi don tlat lak lo chuan khel chun jam turom don lo tlat apuya lua mai tiang bol kha thuai fu har khok maya Tuichangral lamin time modern kola kanon let le halang kan chol lokang NADP hi ahuap zawa economy ahong lian tak nei turani wangin comprehensive growth strategy for Mizoram ti ani hil rengani kan sarkar malak na tharan new economic development policy hoi hian entrepreneurship development scheme kalpui me kan hi scheme a hian Mizoram puite a begin thalai te mani kut koi nge ezon na din pui chu atum bernia entrepreneurs tak
cher chok tan me bokani any defeating sports infrastructure roman kong ana setakin tan la me kania Rajiv Gandhi Stadium po international level match live telecast nei na turin modular gallery de lighting system te position that megni awhan out na salu alu ve kha chu lo khoyatin ni block out block siper po thui khop mai awa kana chiang tlat Anastasia electric veng lampang boro ka kal that chho riau mai amaro chu la chan ram kai thei sama Anastasia lam point kalya 13-11 point nin man thoi mekta nun fela Sivendra and block thiam riau tamaya awan moi terengem a ball thak na kha ason angai view reng ani Oleh la diklat mai. La chan tat mai. Harus le mai. Amaro sulla diklat mai. Sivendra. Van time. Block diklat la dikzel. Nem kai na to. Chantea. Belta poilotuk khachu. Tuichangral lampang poin kalya 13-all. Fabiana. Service le don Tuichangral tan block time hosanai na block khatlat mai tipia an vai ngam sak em 14-13 sir lama la thwai thiam chi alo te pon anga phale den sanga avahan beng na ve kha chu tero den sanga ni tlatalom den sanga hanitlat point khati dan lan nu fuma electric veng Anastasia antanangai avahan time kha chu Anastasia 15-14 theilau tlat mai Shivendrain awak na ngai diagonalin high bola vongat ngatan la fu hlei thei tlat lawmaya an la diktat ma avo out atilutuk tamama ne an sei zo chia diagonal tho ni kha po avo akantia diagonal tho haron ni lut vele thung don Anastasia volleyball club tan atulan ha chol tir vangaron lut le ta olle Atul Kumar Singh boru karon siam danglam thai donem 15-all dun hen la lo chuan zanita tan chuan game a top ani mai on the block time alla dika alla la diklat belta Visual chi may 16-15 technical 16, timeout kan hang le 15. lok don DT Extreme Fitness Gym Kulikon fitness equipments chikim omnamun certified trainers te enkol na hnuai om ni in sauna and shower facilities scheme thlapan nei i fitness goal azerin personalized fitness i goal azerin tikhan omzrei takin an nin an lo enkol don cheni ret an hiam ten kal apan du tan parking problem omlova bia kan nuamin an fel em ani atlom lebok ponisila DT Extreme Fitness Gym hian local vela irisel na lo vong thadon nia
RS Traders Tharai Solution Pro Volleyball League 2018 kan lo let le ta a third set ania Tuichangralin set ni an la to Anastasia an la lawa kai lo le tlak mai chante a Tuichangral lamin point an mu bel le a point ni in an sang zok le ta tlak mai set ni la zok te 17-15 ania Shivendra Atul Kumar Singh Boruak Lasiam Baklo Aron Lut na Ngale Shivendra buộc khả năng là mày Abel leta Abel ta lao mày point 9 thao lâu lẽ 16-17 Apuya 18-16 tan point ron hu bel le a Hosana a service le don An khoi tlat per thui lu tuk ma ban phak mai naum lo kha chu chante a point khat chawanin kara om han khak moi em Avahan thave o kha chu Atul Kumar Singh lai ol ha am hu mai der mai si lo chante a 18 all den sang a Anastasia electric veng an pong ta zo khat mai le pong kha hun to reng ani set ni an lau to sia tun match hian khel chun zom du ni chuan tun set an lak nge ngai sia Avana em ma se an la thalo tlat aper lamah ma 19 all mangai thanga Jemha Lala diklat mai 20-19 zalin chu Shivendra pui hle mai che pui tlat Anastasia time out an kola kan chol lok DT Extreme Fitness Gym Kulikon Fitness Equipment Sikim Omna Mun Ania Certified Trainer ten and Kolna Noya Omani Hilopan Vedon le DT Roite Group Noya Peng Pakhat Roite Brick Industry Chon Mizoram Chunge Brick Thachin Siam Chok Veta e Chimni Fit za somni is a sang mangin late a big le langkai tio balunga ta siam brick he brick dang ne na khai khin chi poni lo hial mai a chang thani ringot lowa a sai salien thabik le ni Zema Allah ladika Shivendra khale an la diklat ala diklat ma kha chu Fabiana ti thale mai 21-19 match point nai chho deuh ro tlat mai ka ti Zema ang le sot riau mai den sang a kai lo le den ta sang ana vokai lo tlat 22 an kai da tlat mai Tuichangral time out an kola Anastasia kan chole lok don hari don lo non le hal don
Titi roi te group noi peng pakhat roi te brick industry chuan zoram chunga brick thachien siam chuk ve ta brick noi khat ai tlem lo tum khata leitan pakhat cheng ko hisapin an petheya wholesale rate in an pethein noi khat ai tlem leitan pakhat cheng som hisapin an petheya cheng ko man chi hrim hriwan la nei cheu bok ani Hyundai India hi nikum zedi power survey pakhat na ni India rampuma after sale service ati thaber ni na hautun ni Hyundai car siam chu reng quality an ngai poimo wangin kunga zona car model rang an siam chu Indian car of the year I could ti hau thai company an ni Vahan ne so thin zai em 22-19 first ball and let's swallow tlat mai 23 match 23 point of night of mule vung to mai tuichang lam match point of 23 night hle ma hi je ma survey ta khom mai ka ti ki simple ball Halat out block out block out Anastasia lamin point an mu bel chawa point thu male substitution an siam dona tuichangral lamin ram ngayan la chuaka ngura nara lut ve thunga sena out lua mai fel fai takin tu ma khoi lo out top 21-23 ngaron ni roll thai donem Anastasia electric veng tan tran la ka ngai hle mai set an la si la va khode de pin an lo thlir me ka ni kha chu an la tu match point ani tatlat mai le match point zanin zong Shivendra turu mani Shivendra an check ne la wani ber me Anastasia yan point up mutnam mai apuya match masa ai khan atiswal tem zoka tiswal kem zok boxi khaya anna khop mai ka chu Atul Kumar Singh wan lom reprev ve kha zong ron 22 ve there sin Deus Park em enang induce ma se vai khat anti sual zeu chuan Shivendra le ding vung match to pani mai khat lama lir kha na zot zo mai kan sei to kha 23 Deus don em ai ball straight a han vot hapop thei tur khopalian chu nia maro chu straight hena voreng reng lo maya diagonal deu vek ani avo dan himo Olle Tuichangralin match alla ta tun match point thum man huta a lim ngai mai amaro chu ni china kan soita kan khan an ni hi azol pon lama tangarun chen ni wangin engkima an chen na pinga sumle pa ngai an practice na mun thlengin fi kha choi zela ngai tiang chuan sumlama har satna an nei view the borin oma apui thaitan chuan tran lak ngai hle mai azol khu chunga chet de na in ang mi lo ni ti kha riat